Pokraj konstruktivna, drvoto ima i dekorativna uloga. Svaki tip na drvo ima različna tekstura, miris, boja, koji možete da pridonesat vo sozdavanje na mnogu različni interijerni ambijenti. Teksturata na drvoto je jedna od najprivlečnite oblogi vo interijerite i najčesto imitirana tekstura kaj ponovite kompozitni materijali. Mnogo često drvenite konstruktivni elementi kako rogovi, gredi i stolbovi se ostavat vidljivi i učestvuvat vo interijernoto oblikuvanje. Drvoto je fleksibilno za upotreba i to je njegovata prednost pred drugite materijali. Može da se delka, da se zasekuva, da se profilira i modelira na način ograničen samo od fantazijata na majstorite. Sirovoto drvoja nosi svojata boja i tekstura i duri kako takvo može da učestvuva v oblikuvanje to na interijerot. Može da se premačka so najrazlični bezbojni lakovi za da dobije sjaj, no da je zadrži svojata prirodna boja. Drvoto može da se prebojiva po veće pati, što dava pogolema sloboda za pravanje na izmenivo interijerite, bez da se izgubi ubavinata na materijalot. Drvoto, kako prirodan materijal, vlije direktno i indirektno na sozdavanje na blagoprijatan ambijent vo interijerite, ne samo vo praznicite, tuku i za sekuj den. Pravilno odbranoto i pravilno obrabotenoto drvo vo interijerite pomaga pri reguliranju navlagata. Koga vozduhot vo interijerot je povlažen, drvoto je piva vlagata, dodeka pak koga vozduhot je posuv, drvoto je ispušta vlagata, sodavajti i održavajti go prijatnijot ambijent vo domot. Pokre za prijatnijot ambijent, ova svojstvena drvoto za reguliranje navlagata vo vozduhot im pomaga na ludjato so respiratorni problemi. Vo pogledna konstrukcijata, drvoto podobro izolira strukturalan zvuk od čelikot i betonot, dodeka vo interijerite drvoto efikasno go sprečuva ehoto, jedna malova vrevata i go difuzira zvukot. Drvoto vo interijerite nosi specifični ambientalni kvaliteti, koji vo kombinacija so termoizolacionite svojstva sozdavat topli i smiruvački interijeri vo koji ludjeto na vistina može da uživat.